najstariji na svetu? Da li Jevreji kontrolišu planetu? Saznaćete sve na internetu. Ko su iluminati, uskoro ćete znati. Da je zemlja ravna, to tajna je javna. Da je zemlja ravna oko Balkana. I zato gledaj Balkan Info, informe, pazi, sad u sve će trebati nam. Neće, kreće emisija i nova misija od Tešanovića, Novoga Milića, finog mladića. Tešanovića. Svakoga dana pale svoje kamere da snime nove teorije zavere. Nemoj da gledaš History Discovery, jer to će đubre samo da te iskvare. Da li je Legija kriv ili nije? Da li se Arkan na Kipru krije? Balkan Info će sve tajne da razotkrije. Da li svoje deci da dajemo vakcine? Da li nas chemtrails broje sa visine? Uz Balkan Info ćemo doći do prave istine.